Abakutondera Kitara TV musibire muta muyirirwe muta murayire muta kusikire saazo okutuliraho amabara Julius Kyomwendo musajja muliso mwihaba moli nyina omubito kati abwoli Diana Mugenyi ona ina bendera yenale makikaro kya Hoima City Woman MP bikuru batabita. So far so good. Tivere bimuno. Of course roadmap ekaturuka ya EC and at least have some peace. Chukwanagana or camps are very disciplined. Okwihaho is it yesterday ijo tuberege around about. Ndi supposed to come Western Ward, very unfortunate. Bagezo kwa attacking abana bange, in fact mba mteirege hamutwe hano. Bamtere ibale bagezo no kuchumira abasubuzi ba around about amabale na poste zange zindi bazitemura. But you know biba mukandi batera koraki. Atikiri that violence tukagento onyegere iromu isi tuberege ati tinamne bintu byorwirwe ebyo butuka twina police ne saki managinga tukimanaginga baiti mukamu wa camp katugame leader the leader ya camp egyo tumulekera homework nko muntu nko mwekulembezi aikale arole ngwe kyakole ekyo kikwika ketegereza akanyo camp yango mwana bwagenda arwaire mso arwaine nyina kumweta nkoleki mugambe kwa kitikikola ki kikwetagisa ero kulakima abana bange mu camp yange ina camp abana tukuligamba ngo bana bachuleze ngundiki nabakusakwa attacking batu nkakihaka nekyo kagamba tinkwetaga campaign eri violent. I want a campaign that is free of violence. From primaries abakarore kere no katoza kakataka kusikire abandi bahuhamu nkurero mubiri okyagwine emirembe niwo gehereza bokomaire kyokora kandi okimaire omaire ati nkatani kakarakora abantu abantu mbakolire emyaka nyingi muno okimaire kirali nkakibateraho premier ho mbakolire mbasomeseze ate okunira abana benga bali premier basomire ubunanya katuruki 10 nazo nka basare habasare 10 hata bazaire benga ba obizi benga bayingi hatego premier yonka hateka obeni nyina groups za bakaza banyambiri nkubalire hano buli kyaro ibo tinja kubibaza tinkwenda abantu abandi bamenye strategy zange zikusoma zita ekonja kerekera baitu bantu bengi munabanyambira bintu binge binkozere kandi juka nkatandika ntaka bayino gamba ngenda koraki kwesimu ngenda kwesimu so ibara Princess Diana actually abantu bamenye Diana bamenye princess abantu omubito kati ekatandika ira ntaka bayino kwijanka mu politics okwijuka hano Julius obati obokojo ningire media team ya Hoima City but in COVID kaba 2021 okwijuka by then okwijuka nkabankyali na Bulaya kwenda kuha ebintu bibiri hano nkatwekaho tani zobuhunga kuzijukeza bayambe community yange abantu bali nyakingura geta yesomero nkayina mutaniza ali 3 zebihimba nyabiga babyona aba media nyabete nyaba food basket ebintu biri ku munono waho nyagura nkagura covidex egyo abantu bakayikoza aho kumalira kandi ne bayamba njuke mugijuka covidex egyo nyagura I think nkagura about 1000 bottles za covidex abantu bajagamba zitabaraho zibayambe andi ebintu bere bingi munne binyambire ebingereze okora kyoka ino mutima gwaki hatukankugambire nyenda buno ehanga lyange bunyoro nyobulino bunyayijaga ndugira hero kampanya baramuge bironka bibiri bunanyize 3 weeks no ijana 14 days 12 days nyazimaraga bunyoro hano hoimo muko waitu nyazimaraga nyenda buno bunyoro ehanga lyange hati ekyo aboli kwenda kukaguza oyo toli kubi inaka sente kawo ohangalira monse twakugambire nongi kiki kusindika kuija mbindu binu bigamba ati ugendo sangino wa boda kugamba enzinira mu politics kiki kusindika kuija mpere atukamba gambiri toina kubanza kuba kubi kuija kukolera abantu bawe no osobola kuba oli kubi kyonko ino mutima gokolera ki abantu bawe osobola kuba kando ina utairo mutima gokola ki gokolera abantu bawe atinya kyogama ngundi kurungi tikini kyo
ekyansalisiza okujja kolera ki kuba kurungi yasindi kurungi bacha ebyo kuba kurungi ebya Princess Diana byange ebyo nabantu bakwenda kubimanya ebyo tibina hali bikwizira nkaha ombwe kulembezi buno ore kikunyamba nti nyo tingenda kola ki kunyakula kuli nkwija nyizire kolera ki abantu anti politics biloni bakagisisa abandi batoza as a job tobihura oli naga kanteke mu billion yange mu ile mi invest nja kutunga sente mugenze mu parliament no tikini koko kiri your politics are very expensive habo kuba kula nyatandikire sitinja kuzibaza bati sente nyingi nyakatekamo kantu kyatekamo chokani ntekamo ntakutekamo nkuguraki nguba nkome no nitekamu ninkolera abantu kanyo tukiyanyumira kandi kikunyumira hati bunkugenda kasanga katugambe nkakugambira story omunyabaire nyakambuko okunyasanga omukazi mukayikuro gali kubi muno akamukazi nango haroho omwe yabaira chekero omugongo bambi chali rest in peace okwaka humura akaba wamparo south nkasanga aine kitabu aho aina katadoba chali ali kubi ali forgotten katugambe runi ayiberwe yankwasa munekisa ngatanga kumuyamba alako joka akamba nakako baketaba mayo nimhage byokuya natwari yoga unyarugiraho nkasanga ondi abandi abakayikuru nje gwiri omyaga kuginagina chale bayikalira heri mbararo mukanisa none barara atinya ibintu kwa binkwase munekisa kandi binyumira akwama ni nyamba nyabombekere enjo okayikura eri Yohana mparo south nyabombekere enjo nabandi hati so nyowe nkugamba omuntu bagame kintu kyo kuyambo zarwana kyo hati nyo mukazarwana kyo nyino bonkwana nyina emtwale 5 ntene niyo nyina yonga omuntu akangamba ndi kubinyongi mu no sigaro time it's okay ni sigaro time politics bugwano gikolo tora gisobora ati kandi ndakora abandi bakoma bigati bakyakwata basimu iyo rabisobora nkwenda kugambira ohire simu nyingi muno ezitakwatagabanganyire tukuligamba nguti nkwenda kuzikwata atika maze nkaguzi ngwati kugana mu parliament ngyo kigenda kumpindura ngwati kugana mu parliament kyamani muno hapana na yuwe atika parliament kikusingo mukazi nyabere bulaya kuli nyikali ene mirembe yange nkozere kinye jagani buramya atiki kusinga nyongo kati bunkubangezere mu parliament nkura nkozere ki indi ngarukire hano waito hano community service niyo ngenda akora the college service in England anyway ko bageta so tikine kiya kumpinduraho kale yange ya kusigara nkekali kandi in fact no bukoto nkwenda introducing ohatikani ngezere parliament akwemire mbaberere nyingi muno baitati kwani nkora abantu stress ejja kweyongera stress yonga no burere bujja kwimuka hati abo abantu aba opponent baba ine kinte kibakosa ni bakutera muno bagabata bagamba nto gutura mu komataragaruka ibulaya katunagaho hano ati wanu bakyahura bulaya kyamani muno ataba kubaza bati bakura bulaya kiri kintu kyamani muno bagamba uko mujja mukoma ajja kubata kyali anajja genda bola abantu bakakasi ati kana ataba bakura bulaya kintu kyamani muno kanyonkura kuba hano waitu kyamani muno hadora kasana kona kula nkante iri akabiro kalura kaskini kasana kana kante iri alizazino bali kule ebika obasire kubatera ebikoto kujwara bitanu abakigola ifudi ngegomba ano kuliyo muhogo ne kinyobwe kirugiro musiri ensubugo ni nogedo ni nchuma ni India ukyetegereze iwe nkwano reskini yange nkaruga munyonyi ne saziro nyikaire hano munyonyi nyena skiri yesikaskiri wetataka sana kante iri kaskiri ko nakakola kakunyere giti tinsobora kamba gambire nkabantaine ensonga ekunyi habulaya nyine omuli wagukumpe sente zikusinga no kugenda bwa bimbo parliament kandi nkajja kagenda mu politics kandi nkairuka okyetegereza hati kike kingenda kuiba hanu nkatwara kuli okamaze nkaguzi okunira nkanta kusobola kuombeka premier yege sente zinteiraho nkasteka bulaya kuli nkwenda kugambira bulaya ati kankwezi kankusampulingiro eze sente za premiers nyatira nkagenda nkagula 2 bedroom house or apartment bulaya katugambe ngiguzire billion nkemu tunuko okimayire omu myaka 5 we myaka katugambe mukaga nkumayina billion 5 zizairemu yes zizairezo kando zizanisa osagama nkwetaga equity release you remortgage
hatubula okiguze milioni emu n'ogiteeka bilioni emu n'ogamba enju na bilioni 4 nkwenda mumpe bilioni 3 bajja kuzikuhereza zikole enju nesigalawo nekyakola ki nekyakola enju ya Bulaaya tebula mupangisa just akasquare katikati omuntu ala kwesika karumu kamukunga nkwenda kugambira omwezi gumu we are looking at 10 million 10 million just or even 15 million katito muno kati ati okunira obwomezi obwo salingo nziza abantu bange nensi yange Bunyoro hoima site malinka ninjagala ka life age kagamba kolete services hano tikuli kwata services hano lekanyije nkolera abantu bange nkolera ihanga lyange obutaluge tukakolera ihanga lyaitu lino bara abagenda kurugayo so abagamba princess zandagenda garuka Bulaaya tibena byokubaliza abantu kamba ni nsaba abantu egembozi mtakagihuliriza obungu bange enzere kusaba akaruro abantu bakwenda kumanya kiki kyogenda kutuletera kiki kyogenda kutukoora bora wahulirize embazo zange zoona nimbaza muralize timbaza kandete ondi wena hakanyonki manye simbira kikaro tinye simbire no muntu ondi wena kitegerize timbaza muntu ondi wena abandi bagenzi bakabakorokota muna abantu wakauraga nimbagaruka orahura nagambo bakweta muva Bulaaya nyono banyitaka bakunyitaka kadama muva Bulaaya tibine kibikunkwata ho nkusigala ndi princess raje ni mugenya abolo mbito kati uketegerize batibine kibikunkwata ho habo kubanka ijanyizira kandi kajanko oruhara akwanka jakolera abantu bange kandi ngenda kubakolera habo kubanka kwenda kumaro politics yoruya politics yebisuba tugana mu field nyono kikola mu field bagamba ngogo bihabiha tinkwenda kubihamu abantu nkwenda mbagambire kingenda kubakora ngo kyongenda kikora eko tinja kisobora nuko baruge hansi ntabatira mu false hopes ezo akanyonyizi kankugambireho ekinte kikusinga muno katugamerunde kyasinga muno kondeta nyowe nkenda muno his excellency Yoweri Kaguta Museveni ni nkula kwa president Manyiri omusaijogu nyayegombaga economics ye koze nyoka kola economics at 11 niko gamba yabaraga ekintu nabaza I would listen to his speeches nabaza nimwe gomba ningabe tajoni tungo chance ekola no muntu nkogwo hati obankwasize flag nkarwa chance yange kozireki iziri ata aho nyini abukwaro umuntu agamba nyonkwendeze princess ogo kumuha karuru baitali hakari tutakwenda yelegyo ara abantu bagamba baina concern inde ojonyo yakarabisa wa stress ingawe tukandi mukimaire kimu yero nibo bomezi nyowe taro kale ndiyo nkusagenda ago ngamazima ndi wa NRM pure NRM bato muri pure NRM tikikumanyisa ngo bokuba oli NRM otakola nabantu wabandi abukani bwafoke leader ndi leader wenganda zona ndi leader wedini zona ndi leader webitebe byona bokufokereki member of parliament kitegerize nyonyizire kora abantu tinkwena munjajinge ngukalaki nyonyizire kora abantu kandi nizire kuteka manifesto ya our president his excellence protecting the gains nizire omujungu agamba cascade the information to the ground level so nizire kolera abantu kubegesa bwo bintu between hanu bintu bingi muno you see itaitwa geni na Bulaaya Uganda kabetaka bere kuba stable in terms of peace and what peace and stability kabetaka bayirege investors bona bakwija nekikumpambiriza kugamba nkagenda nkabaza confidently nkagamba ni investor yatugena investing Bunyoro habukwanki maye there is peace and stability ketegerize bekabuno buno bwokuhura abanyoko batakingirege bikiye buburumu bamte buburam but twina obusinge omusi yaitwena twina obusinge bwa mani muno kandi twina kubukozesa ata aho nyine nkurano yenda genda ebintu byawo nka bitano kakuba bakwahire entebe no yuwa MP umane MP hoima city bitano byoruzire byo kwenda kutandikirawo ekintu kubanza ni mukazi abayire mu education nkugambire nyambira abana benga nkankumina enkumina zinyambire ezo ziri nkasazi bali yoka abandi bakwekozesa bali ma office abandi balinka abandi tibaina mirimo kwanda cyo kizibukiro heki abandi bakakagira musini yafo abandi bagenda kuvuga boda
hope zabu zakolaki zakangao ekintu kingena kulwanira nkimanyira yes haliyo there are some government colleges omayina munganyire habo kwenye bungamba college nikyo mwembi bulaya kibagamba kyonka katugambe hano mugeta muta institute yes institutions masende ziliyo but muhoyi masite tuina kintu kiona tukina correct me if I'm wrong. Asakubaro is it private inka Kitara Institute ezo? Kitara Institute is not recognized by the National Council of Higher Education. Nkubaza omuntu tuije ndete lectures ebintu ebiri serious. Tell me to you geta ebintu ebiri serious. I want a serious college or a serious institution. No mwana boda agenda agamba kangaruke yongene nsome intunge certificate. Certificate egyo because it is awarded recognized by the National Council of Higher Education. Aja kuongera agaruka diploma. Nyetegerizi? Aruga diploma agende in another university agamaka asome kinaki na degree. But as it stands omwana boda tajja kuyinuka kagenda mayakima kagenda nkakusoma. Haraira muno. But okakwa kiri musite hanu okumanya ajja kuyinuka boda ye akozirege 10 ezinga ko mitwalo yebi. Amanye 15 ku savinga tuition fees. Tomanye bonkwalo bingire tusobora agamba ngo abana basimire nabusi. Okay, so nikimalisha mulingo oli educationist that is one of your that is my line eyikwetegereza kurungi kandi ekindi okurora bojo babaliza university bakuja kugambira abantu maya budget zikalema manyabiki abantu teri koti ebo tinkubyetaga nkwetaga ati kwangiye na university omyaka etale egenda kweyombekerwa oire kikunma kirikimu tukogitunda kikubi nayo bunyoro tinyanjini baitu kikunyumire munerinka ha eri hasite hano nuko tumagwa bunyoro kandi nyobu nkubayireho ndi ukorase bayizeni okano kihindura kikaba kitadora ati eke ketu his excellence amazire gamba haire university musere itaka omyezi mukaga mpole maze kutunga itaka omyaka ebiri university kwene imuka baitu nkimayiba kagituha ijore mukahura mere mukasana abaza honorable mere mukasana abaza kiyoto kyaitu bujura nagabye university byona bihoire biri mu line ikikumanyisa birinzire Princess Diana abikirize byona bimalirize kandi njya kubimalirize kitegereze ensonga hate ensonga endi omanyire mukagama nti bogenda merakana akatabunga kagamba nyina wako nwamanyire kuchumba okitegereze ekyo hati omnyagenze bulaya ebintu ebinde bingenda kuyonka gara hano tugire kinte kibeta social inclusion social inclusion bulaya nikimanyisa nti abantu bona nembere ibalimu tugiteranize niko gamba otarora omuntu wa bulikiro atakwesobora ali hansi okamunuga kugamba kiyawo nkugamba tutunura abana ba ghetto tukabanaga kuli tubalete tutunura abagurusi tukabanaga kuli ngata wongo abalema tukabanaga kuli abantu abo bona tuina kubaleta tubalete tunule bizibu byabo ekitabayire hano okuyijuka ninkyayija nkabanza kutunura abana ba ghetto nyaterekeza abana ba ghetto abo bamperezano wa patron by then structure yabayiro bantaka pa patron nyabaho muno ati buli muntu yatandika abana ba ghetto ndagama orozere hata kikunkole abandi bakigurukira which is very okay hauko bunko akikozere tinko na kikole nyenga mkwetaka buli muntu wana mwigula amaiso ajja koleki nawe yamba abana ba ghetto abo nkwenda kugambira emyaka nyimba maziremu tuina abana basomere chonka balinka omugeto abana butuku bayihayo you see obogeno kagama mwana kumuyamba atakaterekirire kurungi okubokozereki osisiri abana abo tugira rehabilitation centers ulayo kezbeziri rehabilitation centers obunku jano kateka rehabilitation center emo itakandine sinyo kangwetera 83 acres of land yaga mankolo mebinku etaga hati bintu nkwenda akora project sintezi abukubege ebetaro hano rehab center nkaja nkakwataga abana bano nkabateeko omu nkagenda bulaya nkalobinga omwana mwaka gumyeze mukaga bakozereki obongo buteeka ine kurungi then ninkweleza ka capital
gero tanke kolaki oinaine mikago yokozere ko Bulaya yokujja kutrobingira hano kuletere of course myaka imaze Bulaya ne bitongole myaka yene nkora mine myaka yene nkora okohona because nkumaye center hali tukuzihira nkoze ne bitongole bya DFID European Union bingi muno ebimbaini nkora ne sazi nalinde charingira of course I was a director to one of the hospitals as my name as finance director one of the hospitals okuhona ina yabanywani kugane ngamu mperezeyo kan nibandetire nindo binga ketegerize then nkakora one of the budget a big four farms, the law farms ezo nabakira muno kuhereza kuyamba muno kuno white abanyani nyina bayingi no bunana simuzi kwijaga abolokorota princess banywani bayingi bakubona line abali ha TikTok yang agimanaging hane bakuteko ha live feed okura abantu bona princess how are you doing ba America, Europe, Switzerland, Germany, France ho na bala bunkenke kwetegereza kekigeno maiso habo kanyondo representative wabo hanu abantu obona bakwenda agaruka abantu obona bakwenda kuyambe hangali yaitu one of your opponents wesimbire nawe ali incumbent ali opposition antu basagamba antu hoima sitate kagenda mu mikono yo opposition how are you sure of the win kuruga mu opposition ati kama zenkaguze opponent wanga nyesimbiro let us be very clear and straight you was wala kuma muntu na president atena president ekitego kya president atakitego kya president atakina president kina president ekitego kya esimbire timanyire mani kwano ngambira abantu hanu babunyoro baho imasite atakubano okubokomera mwekulembezi okubokomera just kwati nkabantayina agatikinga nyatikinga president his excellency Yoweri Kaguta Museveni nobunyekalira hano Princess Diana nkulubatira manifesto ye egamba protecting the gains what are the gains kiza kutugamba atugambire peace and stability kyokubanza kitegerizeke yatugamba tuina oil and gas investments hano bunyoro ninyo agenda kwegesa abantu ngumulime ebyo kulya supplying hali kandi bo nimbaterawo ki pass hatoliwe taina president manifesting ma yanke kusoma nyonda ya mkamu waitu mkamu yanga kandi nyo wagamba ibintu binokolaki biteke hansi kurabo muri nyowe hato muku mutera yeri timukwasire mipira yegali mwagiteka taxi era rubatete president no na manifesto yang protecting the gains ekana ati mu branching ile kuli ati mu kwa mali mukomere Princess Darage ni mugenya avoli niwe ansa hanu mumukome mumuhereze president akaruru nuko manifesto ya president ekoleki mu politics ya Uganda bare bintu bibire bibagamba ngo akaruru bakayiba akaruru bakagura aboro inaki hali ebi hati nyo kwenda kugambira omulebe tine kingi akola cyo kanyo kusera akaruru nkusera akaruru habwo kuba moto yange gamba let my actions speak for me okay hulireke ntireke ibikorwa byange bikoleki kwebalirize na hantali ncho kugamba no buntu abayireho bene bikoro ata abantu banu bakweno omuntu akubakolera tibakweno omuntu akwiba akaruru tibakweno omuntu agura akaruru nyo akaruru akangenka kolereire habo bikorwa byange kandi ngenda kwiba akaruru cyo kangenda kasinga nkakolereire ebikorwa byange bigenda kolaki kumbaliriza umubantu kandi olebe bivalizeira kandi akaruru ngenda kasinga habo bikoro tumalize ntekaniza ebigambo bya bikusemba yo na abantu basaba obusagiki ebiriwe kwezi 15 January abantu bahoima city Princess Diana nkayijanyizire kubakolera nkajanyizire kukolera omuntu ogo wabulikiro omuntu obagamo omuntu wa hansi tali ekindi kyone kyandesere nyine iro lyamani muno lyo kugamba nti bamperizo obusobozo obwo kuranga nkusobora kolaki nkusobora kubakolera abantu bahoima city hare ekigambaga nti omwigo gwati kukolaki kujunanjoka baitu kandi gogwa hayi gwakajuna zinga henjoka tunuko this time around ezo sogana zibako bahereza obo nibwo nkweto bufere bwa politics
ukitegerizi kubateka hoki akatambala kubaita akatambala nyowe Princess Diana ndi mwigo gwanka ogwa hayi tinkaba gwa kaba kuzala kinogo zawo omugeze difanika sora mugenyi omubito chikura kabale gwa kabiri ombito mjawe chonka ebintu byange byona birinka musite niho nkulira hano ho masita kali niho amajuganga makagola business zirinka nchokuranya simbirenka ho masita hano yes so hati yakinko bagamba kirikiti nti President White His Excellency Yoweri Kaguta Museveni omugamu ugenda akoma uko akasinga ira hano busasira kumusinga ntomukwa mumukomere ekani mukamutekaho ebindi binu mukwa musisireki obwire hauko emyaka 5 enu useke yongire honka ukrani mbaza bisuba ngambira emyaka 5 enu ariko yongiro kyona asa kuba no bayine bibayire nyoti mbimanyire byaha ebine byo kwesiba university okagaba ngukabalega munya ibani waliresere iwo mtani parliament okabampasi sina mugazi na kola proposal bakabakomera hati ingezoga abantu bahema site nyikalire hano novumbe kibwingi nkubasaba mundoze lisali embabazi elisali ekisa mwijuke Princess na byana byabakolire kandi manto mukazo nuni wo mukazi nkwatangabu agenda kolera hoima site agiteka levendi kandi omukazi agenda kwatagana His Excellency Yoweri Kaguta Museveni omukazi agenda kwa na bulidini na bulinganda na buli bitebe byona kurangu twakolaki twayombeka ekibuga kyaitu ekibatukwasize ekitasabire batakabaire kasimu kuruganka omukazi agenda kulwana ukwata yemba lenta abana bayitu batunga emirimo twagoboranka omafutagano agatwina na inywena yabenkarajinga kulima yabahereza ebintu byokulimisa tusuplyinge sectors ezo ezikwetagaki ebyokulya hatali gama ngutubihirenka omuki ombichweke ebindi ebirayineki hoima site Nyabasaba Karaka President. Thank you. Abakutondera Kitara TV tubaire na Princess Diana Mugenyi. Ona ina bendera yenalemu akwetaga kuratira rubuga runo rwa Hoima na rukuratira mu rukurato rukuro ihanga. So nibye bigambo byebyo beka twitete no mutekanize zinda Kitara TV Julius Chomweno nigagange mubaye.